Baibin menekat, pules maliatas nuis neno, na tuin hita ikutin an bilasi maplod neka, na kokana YouTube YKB wa meto. Enatet nena nuis neno masuig an bi renungan wasiat. Lain nakanak muin na tuin salin. Masuig an bi sulat ahunut Petrus naka mese ela wasam hiu talantia naka nua inela mese. Maan tupus niukit mabitian bi nela wasam taon. Inhananak na tuin himihinmak hitusi ang suinan kit na komunit kamaota lehit at simo na kohit nai mahitbesin. Inan suinan kit kanikifa muif kanikifa nonim nato makanikifa nonim muti. Baik bini menekat anbi menekan si Jesus. Anmui uab ay molok mese na ale kana na tuin anmui hinsali. Uab ay molok lai na kanaf mese naupap mese nok hinsali ay inotan. Kalau tuaf mese in kanan kulu tuaf lanan in otan esle enati nanuina yana. Kalau tuaf mese in kanan esle nak nasi in otan anfanion aton lanan niwin anasin. An klino nanuina kit enati hit kais atnikan kana esle hit atfanion atoni apalsay niw si Jesus. Ay antek it nak hit kana atoni Kristen. Le hit at luit tani anbi hit monit nena. Si Jesus Kristus an suinan kit anbi hab mehe neki inak nino. Onanete hit kana kana atoni apalsay. Tek it nak atoni Kristen. Atoni le an moin kana tuin afapahpinan inlumin. Mes na tuin si Jesus inlumin. Hitahin hit monik esle atoni apalsay ni si Jesus. So at moin tatuina plenat si Jesus an bihit monik nena. Kana tuin fa hitam tau ni mansian. Mes na tuin hitahin hituak esle na atoni apalsay. Onanete anu isneno so an moin piut an bihit monik. Oke te hit so tanawa piut ini plenat sin. Tenati an fanion tetus mathoineno niukit. Alakit fanion atoni apalsay. Kaisat nikan hituak mahit monik fanion atoni apalsay niwis neno. Natuin lasi hunis lena pala mananama niukit. Kanatuin fa muif pakpinan. Kanatuin fanuin muti manonim nato. Mes natuin aan manak nino. Nekat aan nino antu mantian ikit oleh nane. Makais at nikan henati at like maat subscribe. O kateat mo maat pati ni itbiya benusin. Mahitbiya benusin an fanion. Aitus atonas nako aan nino. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.